علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا غنى وني قدرة جبارنا ننعم غهند شنغوان ننتي كيرا. الحمد لله رب العالمين. 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 تزang de fursan won surana gangna woni te talahanin bandang ti kiyama te banima te manima anduma na wonde mbusane kanin barahma na won zomba nan bo banka lafiya yoma ne katanga anduma na won timba alafiya te me ban mala lafiya wona on pahanta alafi ate zang de fursan wo nyabnema ndal fa kwamba na won dab ganda te paya kasura na gang na woni wo yon yasan yo vielle anduma na on pa ya annab daraja annab dal barkana annab haske lalan yale banama manama te sura na won tirya na on songmiya nanama yishirshile na on songmiya le mamanama na on pa ya mustajaba afanama khasatan bannan de tafsir gol woni na won nan ti yuno kamza katar sun kat yalden to he lalan yale gana gomnanti duniya ma zaha de damdeme economy ma di bu kenden simsi sham dunya mi zaha doro nyale na wonda hambu shele nyale kati sura na gang na woni gana gomnante na wontamba hankal shele bon yan zang yalama kena karabatu zang titi zaha na won ikwane na won songba no songsem khasatan te mabia te talaha the Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na won songma na malmo bukata domin oko arziki yomane katana tafsirin nema ko yo arziki karto yarele karfara saloma o malahaki ne tisuha duwato na won songmo kamulu babukata media houses ma den kulbaga NTV, My TV, Sagani TV, te paya na won songmia ye machine nema ye management na won song ya no song sim ka gul ya no gulbu te paran duma na woni on tetinya vele na lafi kati suro o pantinya vele kati za yuno kamza hapage lalan nasara shale nduma na wonne balge
wonko alkohol shele intir annabi no yin nama don duma na won timtire zuxum kalala nasara ma katibire ni na won nan tilalama katizang de fursango intire manga nemma bilguzaha garanti shele anduma na won niti annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam niti al ummama kayara adibu auladakum ala salasin hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at al-Qur'an garanti balama bende ba tashale annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nizanti wadal umma katilege nembu shaba ban wubsirtin manga ka wubsir ti iyalitam annabi yurlem annabi yangnam yurlem ne Qur'an karambo na pante rezonson hajadam bismillah ansalam annabi kajima pa haske bismillah hajadam Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi 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 حتم ظلم الليالي واسبقوا رب المعالي وابذلوا كل الجوالي ورفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حتموا كيد الجوايا وانصروا دينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله لسموا بعد مالي لسمعت الله منالي لسمعوا بعد مالي لسمعت الله منالي أنتم نور الليالي أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى والنظام وأبوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله
لن يلي حاج آدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله تبايا نقول بسورة النمل nduma nawone bang serte lala sura ma wombor noti annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahbalezan dalam annaba wanma khasatan annabi Sulaimana o kaptilge natu lahbal o bollamun annabi jule ento yul gahandele kabolo ta sin kana ento lahbal din dalam mu'min nama la mu'min nama o tirba dol sugo ne so pielle lahbale kala bang sete bo sifanem ni nya shale de nya bo nyala ne busha bampure jingle katir zaka katom nan imanin lahira on to asenin nage onan ko bam mi bon nan imanin lahira banna wone ka bo vielga bo tumatba ka bo lena bo shabam baram ka tum de da biere ka ti halane za viel lembala ata sotin yare misalan nama ka nerdir zwalen se kayibo ne lene wayya mbalama ka pa mbio zamne ka yar waynin ne simbalama ka ner mbashire ka bo palal kawle ka way siyasa mbalawo politics Ramboma zaha bergam semnyale ka dedem bala tum jerem bala ma karli fiel galala tuma ma tiba kana bang certaine lala nerba ma azabadin da'aka bi danan tabata buzul alahira ya ha kablige bayan bi hasharane kanduma na pang certara annabe no bang ma biyan liula qur'ani lala Qur'an ma min ladun hakimin alimin kariyan yala dijirla munye bangdi so mun zane ben shakam za di zane katom yala banda mun mi kam ne kam azungo katiyan yisi aya dem pahra yo poine alaja adam ko yalti wula billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تذكرون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم lalan yale ndumana wone ko bang sirte aya shanga haji adam ne karmo ko pilge kayara izqala musa li ahlihi denna anab musa wa panyala anab shuaib biya o mino niyi an labre misra polo kabu be sahara desert ni pama mi da malapua kamur duabo bonchan ma yung yale kara zebge ka warbiane to pama ne bi hal shelmane arnya moksugo zante pama nya moksugo zante oyidan munya nab musa so kabu be zimsim ne kenan ware ka be fitina ne to lalaki ande ne kabu kenan ka annab musa kotinya sahara pune kotinya buum ni dira wonya lalama karto sudo ko yalpa man kama wonyala munyan kyang ne mane buum washe imma ko jila bal sum tibana be ko mo buum na ko te zanle
n sõŋo maŋa ودي الله بالكان دمنا ونترت وكيا إذ قال موسى ساشل النبي موسى نرى يلو لأهله إن يلو إياليا إني آنست نارا يلمالي إن يبغم كلا لن يفشل نيما تمسودو إن يبغم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون نين يبغم شلوما نبالم سآتيكم منها بخبر إن يلا وين كانت جلها بالنا إما كان جلها بالسنة بمعنى دنيا ديزل سهرة بمن سوكا يوما كوتين يبغم ما للا de gbunni nyala den to nan kanin sal so bien mane be ka shabien mane de sahawo ko nyala bal sunna de zo ko yel ne balem ngon parla bun moshe den to nan ko jila bal ntibana aw atikum bi shahabin kabasin be ko nyala wa mubuqum malbana la'allakum tastalun den to nan tijibu mo mana yinzan le song yemanga ngubsi bugum nan yemanga domin war melo ko yelo lalama to kayal wula فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها sashale mun annab Musa ne te paga bugum ma she falamma jaaha on paga bugum ma na ya nudiya an burika man fil nari wa man hawlaha disa karbwale ne albarka nan tabbata mun be bugum wone ne ban mun kwagal mun be bugum washe mun be bugum wone ne ban de luglema za mun be rene albarka nan tabbata bozo وسبحان الله رب العالمين on dumana wone wonen kashi rabbul alamin dunya za duma wonyala kashin lana domin anya won pana intinya won be katanga mo nyala bugumma won pana lajiban nan de ne la lajiba ma nyala tule bugum nyale won pale na ko tero nuno merle debutula kanye bugum dem pari kariya nyala la bugum ma yir la vamahan na kamanti maha kala bugum ngo bunyore kama mbudir kurlala vamaha ngoma ka vamaha ngomi babo kir bugum ngo ka bugum ngo babo nyore le enkurle wazan ro nulo shirle de mame rembo de nguna ayan yalshe man najin yalala bugum bala karini simma mi mal yapam ama karabutula debo nyora so madam wa hankal ni to yala pam kay to pangugo hankal ne de sa karabole ka ku kole karabole ne albarka nan ngum je bu ngone ne bam ngum mi tombe merbo ngo so ne ma ka andas hankal tir kamam yala yin yale emma kar yala annab Musa ne papare shelmat de kotom sing man lo biala bu ummane ne malaika nim shabban murna won kanyala banan gul ne mane kabje ko agal ne mane so kar yal albarka nan tabatati mun annabi Musa ngo ne bangal ne mane be ka shammi yune le kar yanyala malaika nim man be bu ummane nungum be bu umma shenya annabi Musa so amma ajule annabi Musa ne kana ntitiro nu metel shirle karbe shamma nguni nyet alje katin yuno de malla ngum biela bu ummani so albarka nuni kana nke bangul ne mane malaika ne ma ka lala albarka ba karpul bazaha dim mo ku kolne bolma ne bolka yalma yala pam yan chela nir hankale ka bombala mule bala so risa ko ya subhanallahi rabbil alamin kariyan yala
nduma na wone kudratu jabbaruna na gang na wone wannan kashi kake tiha kam din ya film dina yan tihato wannan kashi kake lala mun lala duma ma mun ya rabbul alamin duniya zaha duma ban nam da zaha duma wannan kashi kake bin shakam zaha kayalti wula ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim lalan yale disakar bole ya Musa yulan lala dahambun wama ka bambil fun bala dinin ye yum bala o kare zimsa kalala polomas akulu bunya so daga nyini she nyini ka mina kila iyal katina kakkana lala ma kwa karate bola yim lala ya Musa ma min kan wule te bang da yargo washamma da o bollo yulga bada ya Musa kana yolo innahu hakikatan ana Allahu al-azizu al-hakim hakikatan ya yin Musa man ngomani nyenna wuni al-azizun mun ya buwa yana mana izzalana ikollana mun nam duka galse hakimun karnyala bang so mun zana bin shakam za hade zane we manan bona ma mabihe kabambel fum balama nduma na wune wen tasla annabi into la balzan dalan annabi Sulaimana ama ko na pilgla annabi Musa la bale kayole nyale lo ke kate bang ne kama wonnin ninsal nim ni'ma before the message ko terti shamma mabihe ayan ti fasara safisle zosa lalama ayan zan le kam shambalama amma gani in la kerfuni in shege tan pahay an understand yala pam pahay kat pilgra ka yara te paren duma na woni ka yara alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratul naml onduma na won zang la sura ngomma be no titillah bale munna wone ne tum alkhairi inti alkhairi bal dabam inti ninsal nama bal wabin nam da zaha dabam kana wonti ba alkhairi dabam har ta fahalla dan kulfura ka kulnye za bilfure puni zaha nduma na won wonya alkhairi shaltiba har ta page lala surungo kadar yulla nduma na ban da ma puni dinje za bibi ma puni ante zan le kar le yule zan te surama denen ye charle suratul naml kartilir la ben nyam dun kulnye za an kul por la ma kana wunti le ni'ma kati sokam ni'ma har te page ko ti zan surum mun wo yule ante tir la na charlema amiti kana nduma na wuni alkhairi nima be ka kana na wun banam da pune an ba kal ka bollala charle ngummal surun wama domin atiyam bol sura nima antum yala suratul naml wa ban ya ne kaman charle ban jema wodi go tarle na wun litafi pune amiti karam sura ma an kulpil gentiyan kyanti anyala wonni nyanduma na wonni nan alkhairi anti obennam da dabam karnyala ashiloni na wonnin lalala kan buhara ni yabo din na zoka na wonnin lalama domin na on biyan nan shal yale kuma wontin nan lalala alkhairi shan karshen ashiloni ko nan alkhairi dabam tibannam da ni ya shal bialare ne niyama nya dinin mabihe kariya nyala wannan le ma ko ti yarte di yato ko qur'an puni suratul naml ne ma yato ashal ko borne te bangma
mabihi lala niya maa pala shɛli pahi la wo bɔrimi ni ti baŋ ti yino kam zaaha a gba yi ti kpaŋa maŋa a kpaŋa maŋa na Naawuni nyɛla ŋun ni tooi niŋ a lala alheri maa alheri shɛli ka a karim nya bo zuɣu ka o yɛlli niŋ Kur'ani ni a ti karim nyɛli ka a baŋ ni kama a ti kpaŋa maŋa di nyɛla binshɛɣu din ni tooi paagi a gba Naawuni ni tooi o mali pini ni o ta lala zuɣu ti zaa yino kam simsi ni o niŋ wula ni o kpaŋ o maŋa di zuɣu ka a ni nya wɔn yɛn piligi aya din nyɛ ayɔpɔin maa o yɛlimi izikaala Musa saha shɛli annabi Musa ni yɛli maa ashe Naawuni yɛlila lala din yɛn chɛ ka ti niŋ teegi teemiya annabi Musa ni daa yɛlila teemiya won daa yɛli o iyaali maa ni buɣum bɔŋɔ maa n nyɛla ŋun yɛn chɛŋdi ni din tooni n kan ʒi lahabali suŋ na bee ka mooi buɣum na ka a ti wubisili wo mii ni ti paani maa ni wo wumla kukɔli ka lala kukɔli maa yɛli bɔkari yɛlo di yɛlimi albarka ni naani din niŋ tabbata n niŋ ti ŋun be buɣum maa ni ni ŋun be n kɔɣili bee ban mirili ma bihi amma gaa ni yuliri n bɔŋɔ ka a bɔha maŋ bɔkari yɛra maa di bolila annabi Musa ka di nyɛla Naawuni n bolo ŋuni n bolo ka tɔɣisi yɛltɔɣa to ma bihi maa mi di ku tooi chaŋ yɔli lala maa di mi n lee ʒɛya ka di yɛla yɛltɔɣali din nyɛ tuuli n doma Naawuni ni niŋ annabi Musa n bala maa di bolo mi din bolo yuli ka lan yɛli ni albarka niŋ tabbata n niŋ ninvuɣu so ŋun be buɣum ŋɔ ni ban kɔɣi gilli maa kan bɔhariya ka bɔhari maŋa wula zuɣu kan duma Naawuni yɛla annabi Musa ya Musa innahu ana Allahu al-azizu al-hakim yulmi yɛli viɛlɛnga ko ya Musa ana Allahu innahu hakikatan di nyɛla man Naawuni man nyɛ Naawuni al-azizun jilma ni izalana al-hakimun ŋun mali baŋsim zaani binshɛɣu kam zaaha di zaashee lala kan duma Naawuni introduce o maŋ ti annabi Musa tihimiya di zuɣu o kuli bolo mi ka naan yɛlo ni ŋuni nyɛ Naawuni so ŋun nyɛ al-azizun al-hakimun lala ka ŋun Naawuni introduce o maŋ ti annabi Musa ka di gbunni nyɛla dini ma bihi ti bɔri ni ti baŋ lala maa misali kan yɛn ti ka di nyɛla kaman ka man ŋɔ yɛriya yɛtɔɣa ka yɛriya man ŋɔ man nyɛ Abdul Mu'min n tibirila niriba ka fari niriba bahara ma biya yi yɛla lala maa di gbunni nyɛla bo kan yɛra maa yi yɛla ni man ŋɔ man nyɛ Abdul Mu'min ka tibiri niriba n fari niriba bahara yi yɛli lala maa wula ka understand ma bo kan yɛra maa n yɛra mi yaa ni yɛn tooi niŋ shɛŋa n bɔŋɔ maa a bɔri n sɔŋsim kan sɔŋa di gbunni n bala ni yɛli shɛm maa kan yɛla mani nyɛ Abdul Mu'min n tibiri mi ka fari Naawuni daba bahara to mari wuhurami man ni tumdi shɛli n bala ni nyɛ so n bala di nyɛla a malila di bukata di nyɛla a malila di bukata ka bɔri n sɔŋsim di saha n pun yɛla ni nyɛ shɛli to lala ka Naawuni yɛla annabi Musa maa al-azizun ŋun su izza zaaha tibgimsim ni jilma ni iko kam zaaha al-hakimun ŋun su
fukumsi kam zaaha ka ni tooi zali kam ni kam di zaashee din simsi ka di miligirili ka ni ma bihi Naawuni ŋun ni nyɛ so n bala maa ka di nyɛla ŋun Naawuni o maŋa ni o zaati kudrati jabbaaru naa ŋuni introduce o maŋa n baŋsi o maŋ ti annabi Musa ma bihi mari simsi ka ti teeri ni kaman suuri ŋɔ maa di ʒɛmi ni nduma Naawuni yɛn ti la annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Suleimana lahabal ko yɛn to amma ka chaŋ ti yɛri ka na piligiri la annabi Musa lahabal bo zuɣu ashe won piligi na annabi Musa maa wo borimi ni ti nimdi tam ka bori ni ti teera ŋun Naawuni wana min niŋ alheri dabam n ti shɛba wannan ni'ima shɛŋa ti shɛba maa ko kaani lala ni'ima maa bahiri na ka di puuni nyɛ annabi Musa di mi biɛla ŋun Naawuni ni'ima shɛŋa wan niŋ ti o daba duniya nyaanga zuɣu ka salo mi miri yɛla ka ni tooi ti di anfaani ka ni'ima bilifu nyɛli biɛhigu puuni Naawuni yɛltɔɣa ka Naawuni di so alizama ka ni'ima bilifu n bala maa ka Naawuni mention lala maa n baŋsiriti ka Kur'ani ka di nyɛ Naawuni yɛltɔɣa di nyɛla Naawuni ni'ima titali n zaŋ ti salo maa n ma bihi bee a tihirila sabbu shɛli biɛni bin sabirili shɛli biɛni ka di ni tooi miri Kur'ani litaafi so biɛhi shɛli biɛni ka di sabili ka di ni'ima ni tooi miri Kur'ani lala maa biɛni bee yɛltɔɣali biɛni ka di ni tooi biɛni biɛhigu ni ka di miri Kur'ani ma bihi domin ŋun Kur'ani yɛltɔɣa maa ŋun su Kur'ani yɛltɔɣa maa wo gari shɛli kam zaaha ka gari so kam zaaha lala zuɣu a wum ŋun wo yɛltɔɣa ka a wumli ŋun yɛltɔɣa gari so kam yɛltɔɣa a ti wumli a gba yɛn gari la so kam bɛ gbaaya ŋun gari so kam yɛltɔɣa a ti wumli to nyin gba yɛn gari la ŋun kam biɛhigu puuni a gba yɛn garo mi domin a wum ŋun gari so kam zaaha yɛltɔɣa ka a wum o yɛltɔɣa kpahimmiya n ma bihi nduma Naawuni ni yɛlima wa yɛlimi yaa Musa wo yɛn chɛ ka annabi Musa wum o yɛltɔɣa maa wo bi yɛli Musa wo yɛlimi yaa Musa innahu ana Allahu al-azizul hakim tihamiya di zuɣu yaa Musa a nyɛ yaa maa di nyɛla yaa un ni alif yaa bɔligu nyɛli yaa kpɛŋŋo yaa un ni alif a yɛn sheeri gbunni na vihi bo zuɣu ka o niŋ lala maa ka a nyɛ di fasara shɛli yaa un ni alif maa yaa un maa nyɛla pia ka alif maa nyɛ zaɣ yini a zaŋ pia n zaŋ zaɣ yini pahari zuɣu ka di taa ala pini yini ka pini ni yini ŋɔ maa a laɣinli 1+1 ka di taa ala ka ŋun lee bala Naawuni nduma Naawuni yɛn bolo o bi bolo Musa straight o yɛlimi yaa Musa yaa ŋɔ n kana pɔi ka Musa kana bo zuɣu ka ŋun bala maa tink laɣinli ti nyɛla ayi ŋun lee nyɛ ayi ŋɔ a mi mini kamam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ŋun nyɛ ayi maa a sabo yule Muhammadu mim ha mim dal karita 92 ma 9+2 awe apahar ba yirzo karita ala pin yene ka pin yene ma 1+1 karita ala de gbanyala karam shel dabba ka kyer pune kar wumde de baballe ma
kar bangsira we annab Muhammad kar yalma so a shere bangsira me annab Musa wonda an nduma na won yato ama ku kol shel dum bolma du wumbuma annab da albarkan ke ko wumle wanan ku to wumle anduma na mbor mene te bang ne kama wonan kutu wumo o ku kollala lala ku kolma annab Musa nan kutu wumle ashe annab da albarka karle ko dar ko bridge ko nan to wumla la wumbuma kara dipa na wun katar sun kanar nan an to yulnuma ne kanya ya mo ka bang na annab ka bobono ma mabihe ayule nduma na won timsim sheldin biana ne rezashe ma dukuto nan ka annab Musa wumle ne soci wo wumle me domin annab daraja annab zo de zo kan nduma na ne yambol ko yal ya Musa mabihe anya Qur'ani di kelmene suglu ne bene ka magani mang mabo amma gani ka maga manga ka zang solo ka nya ngum bangle ka mile ka dolo anya la wonne di Qur'an amfana pam amma kul yun le ji sathi zuksa ma safisma yala biane aba tektan an zanga zo yala domin abunni a gabrame shargani to do shel ne ka jinde zo domin an binne ma nyin yarme to de bon la suglo ka magani ka dol ngummi o bangsa mabihe te biala aya dinye aya de ba awene karmi ni yam tilge de tilgrani ya Musa aya de ba lambala away 9 kazan de ba yila ya marba yikatinya azan le par ba we man karta ala kapin yin ma karta ala kabo nan gwan pin ka Solomon nan da salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad ibu paham aya awe ayama ayi kar labsa nan titra la 11 ma karta dubayi ya kar labsa ma ye je mer nan banki ni bam ma hey yala biane awon zom min ya zahanan bo mabihe anab Musa ne wum lala bolguma be lala yatu alama ko mamman daraja ko zan wum lema kama mun anab Musa daraja ayi dele nyala anab da albarka ko zan wum lala ukolma mabihe den tonen kaso ngum jere ya ngum bor la fault o biaga pune ngum kul bor men no nya mistake ben shakamne ayar ba ngon kum mago ni no wombo ka yara ngon vir me no nya o ken ngode ngona mistake mbela de ngon do ngon bangsam ne kyan shalam bala so ni to bian ten ko yal ngo ko bon no me nan banke ni ne ay ma annab Musa nda kana ngon da kana poi ka annab Muhammad kana so an yal shamgo wula karyan to nan kartiya nyala annab da albarka zo ka annab Musa rati to gum ya nawun ya tuama mabiya bahan solo aya nyame annab Adam ngone nye ninsal nam pune ngone nye tule ninsal nam nawun nam poloni nawun nam so poloni tule ninsal nam nya annabe Adam ye poloni annab Adam kana wunnam tule mabihe
ka magani kanya annabi adam nira tumtale annabi yule annabi muhammad yule sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ra bole kando mana won champongo demi ra nyala arafa zulhijja daba we dale waradu wahala gelkar wumo yung balam karura wum annabi adam unsurna won champan karbu garguro arafa ko page ka malaika jibrilu nyo ka wolgu tio ko boharo wula karatu wuma shamma ko twase won gel kasurna won wo champongo wo mi ni tumtale shalmaya tarkal aula karbonele katale shal dinye tale ma'asiya na won foro ka milga ka kira ayi tarkal aula bi mana dinde tunanin shal ka bannan ye gbadina don wuna babu pohame na nan kaza be na nan kaza biya ga pune ka yule a diretu na nan kaza ka bannan so anya karle galme tira to tarkal aula nda bala karnye tale domin waza shema so ko surna wun wo champongo de bo champon do muya a banda nama ya malaika jibrilum bang surongo kan bu popsi nyavil nanga kanin nina bo kanya tule mo no yala haske shel karpa al arshi zo ko yal karanyala anya haske ma bon sabna mane ko ya no nyame karasa muhammadu rasulullahi mon yal boy ne boyaha ko nan bole ashabul qisa wo nyame karasa muhammadu rasulullah ali waliyullah kabol fatima kabol imam hasan kabol imam ali o yara anya lala yama ya ngombe toni ma muhammadu rasulullah ma ka nyaren bo ma kabo min bokar wuham zuksun shaladin bala we bolmo yulna wonto no wancan fa ko nan margi yalin na woni kabol we annab muhammad dal barka zo champang ma ko yal no champong won yal no champong ma fauran instantly won yal no champong ma o bizan mane katom yolo no pono zati wazuri apunu mun kamti kanati zanlala za she woni arafan balama mun na woni wan champong anduma na wonni champong wan champong mun kam kanati zanlala zamane dezo kanya kar legi lala zuksumma in legi te zugne a kyan haji arafanya haji ma sha kyan te du arafa kare ko tom zalti musulnam zaha dine biya zulhijja biya pidale anya kati kyan te lam innan wula mpuchugo ne lala zuksun shalna wonni titima karnyala annaba adam bolla annabi yule ka anduma na won kelpongo bisu pelle ma zo karjeti za hazo anya kate yina ante pure de chugo mabihe lala daraja shala annabi ne malammo ka annaba adam ko bolo yule kan duma na won kelpongo ka vugo jalense kacho wontum latale na won jalense ma zo nyama ko yiho aljanna ne ka zongon shego na tin banyanga zo wotale ma zo ko bola annabi yule enke annabi yulni kana won kelpongo mabiya lala annabi ngo kanyem nin sala musulmi ka tikiro tale yebo bang lala annabi ngo annabi adam mun kam yankuni no mir na wune kan to mal daraja mir na wune min ya zaha min kama banda annabi adam dama mun ka annabi na wunnan first poloni ko euro
demen de zaha na wun su je ne ti shena won tum tale shel ngo ko ke ko shego yo aljanna ka shego tin ban nyanga zo ko ti bola annabi yule kana wone ko champon lala annabi ngo annabi muhammad ngo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanyin biya ga puna ka kiro tale ne aban azo biatal ma ne kyante pasham ka kiro tale hey wallahi ka tale bilfun yele ka mal jalinse indal annabi yin nama wallahi ka tale bilfun yele annabi tale ka kema annabi so ayaba tiyaba annabi adam ko kena wun tale ka bulo yule kana wun champon lala annabi ngo ka ti kiro tale ka ti halla ale zuksun ka malngu kana je malta mahaniyatu ashale yolin yale ko yalni kama tirin do salatin mahai ayan nan salati ta annabi ka faho yin nima la tusalli alayya salatul batra bal qulu allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad yolin yale yibinya salati kam din yazin pal zaha sheka wum kabiyar wa ali muhammad buhamama ya pulokar yina kanirti yan yalwo dol annabi ka dol annabi yan nama kaku yulti katinyala temina simsinati za yuru annabi no yan nama ka borna ya talere puni hey to nduma nawune nawun din ayashal din yal wa zayyana lahum amalahum kato vielge butuma tiba ma di shalem balama ka ter latinum ka tuhura yulun latin dalin shabka yarmawo katinum mu ti shiryal ti dol annabi no yin nama aturte ayar wula nan do wula bang madin nare so zugno te mina talen yedene ma annabi yin nan ma zuka tuhurete ma ka ban atalla ne aban ma yulmiya annabi adam wo no zashe ko tum talika na wun jisul nugo ko kon wayanya nan shamkar champon ko ti bola annabi yole ko champon kanyin ti biya gane karnyala annabi ka kursule annabi talika nyin kera hey to nduma na wungum min yazaha na zom ti nambo mabihe mate pon yelne te pula te karama buta tafsir ma selon ne pom le sham ka sokam yar le sham katina zang le swanga kana labna annama man sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonti le sham kati yalde babana kana yule qur'ane de mal anfana pam ka bukata galsere pune kati luglu kamza hanyala chaji nyale kati nidir songsam so katale nyale kallala anfani shadin da domin qur'ani pala graphic ka kul ko on karam le ka velle labe ayi te dunya ni lakira bi hag manual balama so rezo akanati yule aya shanga biane de ashiyama di pari taala izini ka yelle an cause problem so rishanga anya ka ya'rizu kafu domin izini kan na yelle ka rishanga dunguna an to yele abwara so lala ayan timizal me biakam tuku timbanya za yene zanti from surama so aya 31 aya nyame kama ndumana woni yartila qur'an ma puna aya 31 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي واتوني مسلمين للا سورة وني كانينيا قرآن زابوني سورة النمل كونكم مال بسم الله دباي سورة النمل وما بوني مي
di bismillahi di bayi ma zuɣu ni n-chɛ ka di mɔŋ suratul tawba ka din ka bismillahi yɛla pam be di puuni so ka kana ti nya aya din nyɛ 31 ŋɔ lala aya din nyɛ 31 ŋɔ Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin lala aya ŋɔ ma bihi di mali anfaani ayan sabilimi sura ma aya adadi 93 Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ka sabili 93 ka paɣali ni saakom ka ayan zaŋ paɣali mabiya an yɛ mi jira maa yili yidana maa di nan ka di yɛn bindir shɛli din yɛn duɣiri ayin maa ka di boori lala waligu ŋɔ maa n niŋdi dini ki zaadira family maa ka n tiri ya suhupiɛlli lahibali ŋun kam di lala bindirigu maa di ku tooi niŋ ka o miligi ka chɛ musulinsi di o ka kɔna ashe di yan baŋ saami ni a dundɔŋ maa di ku tooi niŋ possible ka so be a dundɔŋ maa ka miligi ka chɛ musulinsi wallahi wa ku tooi mi Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin o kawai yan nan sham o kuli yan yala ngune musulmi la ka mi bora la ka tizami bora mabihe la lan yale mabihe hankali da amfane ka ti malle tumde tuma ramadan ne katibe ramadan mi di biɛ nduma na wumpin gahan da shanga wan gahan ntiro daba ka gahan lenti annab muhammad al umma ramadan na wun gahan lemetiti amma ni bor ni tikpahan shel nyala anya ramadan golma ni chira din kpalam mazaha di za nyala gole din walgale nyala din nan di punuma be din biere punuma din malla kpalansi bu she kpalansi din ya 50 kilo size ma bu zang na ti nsong di za nyala kpalansi amma di nyala bu zang la shel ning dine din ya biere na ma yan walge kpalansi ma amma ka kpalang ma mamma content ma din yan walge kpalansi ma not container ma ye baya so anya din al rahma ni pin ganda shangan dumana wonni zanin ramadan gwalne dinin ke ka ramadan yi kake din palan mazaha ayan kpama man shamyala a kebu ramadan na yibu ramadan ne mirkanan fu alkarin yayyim ka annabi nan da khutuba din yanke ramadan ne ko pahar musulmin zo kayal ne ya إن الشقي من حرم غفران هذا الشهر العظيم نمون يزوب يالان زازا بابا تنيا نمبوسو ناونتو نيبلا لافي كو تكي رمضان هار كرمضان وتنا كمبنيا نا ونچام پاند پوني نزوب يالان كانت باغو ما به كاتتنن زوسون ناون وتتن يبلا كاتتا لافي كمن يزاها katiti kana ti bi ramadan woni bon simsene tenan taba hey shaytan ni kul jema kar yara wa zayyana lahum amalahum kar velge butum jertiba kar mantum jalan bala di jaman katibi ni yel shel ngom butagetir laso in yar la di yanke kan min ya zaha tilgam mabihe ramadan katike de malmanan bo ni wula kati understand dunia ake dane hey bin shakam bu papa halare lagre wula zo ramadan bu papa bin shakam lagre zomna wune kal hirim balama wallahi barna nyale shaytanin yuhande tizahama di shirin yala tin yala musulma
ti zaŋ miya taba Ramadan ŋon valara n suuriya me wallahi anya zugsun ka ti zaanya ka kpaagi Ramadan ŋo Naawuni konkom mi ti puuni ŋun yɛn nyɛ Ramadan ŋo bahagu Naawuni konkom mi ŋun ti nyɛ di bahagu mi ŋun ti yɛn nyɛ Ramadan din lahi yɛn kana maa ka bo ka a laɣasiri maa ti ku zo tabi nambɔɣu so n suhuri mi n duna zuɣu kan gbaya maa zomi yɛn Naawuni musulinima baligimiya daa maa ka di nyɛla annabi ki bɔri ni paligi o suhi di zaŋ ya ta vaari zunubsi o ba a kani ka a kɔha n laɣasi liɣiri maa a laɣasiya ka so fali a laɣasiya ka buɣum dili a laɣasiya ka amrobesi fa a laɣasiya ka dɔri biɛɣu gbaaga ka bi yɛla yaa o ye bakɔi kam 100 million sharti shɛŋa cost n bala ka a yɛn yɔra an laɣasi shɛŋa shɛŋa yɔri zaaha n zaŋ chibi sharti bu chiba lala sharigi maa haal liɣiri maa yi ti naagi ka doro maa naam piligira pumpɔŋ ka di yɛn staati to di saha maa a yɛn kpɛla sama dibu n di sama maa haal di ti kpɛŋ ti paari shɛli ka a kpiya ha shɛba ban bana ban ni niŋdi shɛŋ Ramadan yi paagi ban zaŋ la niriba maa vari laara ka boogi ka yɛli ni discount ŋɔ bu gba yɛn niŋ bi paligi annabi suhu bu jɛli nyɔri ban je nyɔri bu bɔrila nyɔri shɛli din nyɛ baabaatu nyɔri bu paligi annabi suhu din yɛn di ka nyu naawuni liri bu daa shili bu ku di vi leen simsi ni ti niŋ nyam Christians Christmas yi ti kuli paagi ni bi niŋla discount n kuli baligi daa maa zaaha ni annabi Isa dɔɣim da albarka zuɣu anya ka bu baligi li ka ti niŋ chaŋ ti va n chaŋ ti dali na ka kana ti kɔhiri kuriti ma bihi n kuri tabi yaha ti mali ya Naawuni zuɣu ti zom ya tabi nambɔɣu din pahari nyɛla n kpahim mi Ramadan yi kuli paana balle this time din kuli staati ŋɔ shikiri maa ŋmani di galisiya shikiri all over kuli mali miyali biɛla ka lahi nyɛri shinkaafa tiri niriba maa shikiri all over shikiri ŋɔ ma dɔriti n bala o nimmohi kan yɛra maa diri nyɛla shiriki tariti tiri niriba gba mari naan so shiri ka bi dirili shikiri di pala di bu viɛlimi ki tiri shikiri o aman lee yɛrimi yaa zana yi zaɣa yuli other areas maa niri ni nyu shikiri konko n suriya mi ka yɛri maa ya ma bihi man bola yɛri niŋ shɛm ka laara maa niŋ wula ka di galisi so biɛni o deeli o yɛn sabisimi to zom Naawuni a tiro mi ni o sabisi to kpaŋ ya yi maŋa ki to baŋ yin niŋdi li shɛm ka di viɛli ti zaaha Naawuni yi kɔni ma bihi bi tiri ma ishara time maa din ŋuna di niŋ wula di naaya tira mali ti ba ninkurigu zangoni n tooi yɛriya ŋun daa nyɛ ŋun mooni jiŋli zango zaa o be kiyama baaba sahabi Naawuni zom o nambɔɣu ka puhi rahama zango zaaha bun niŋ zango ŋɔ bun kuli kpa zango di history puuni ŋun nyɛ laandan nim maa zaa laandani ninkurigu amma o mi sahagari agogo wala bu miisiri time o daa di ti nyɛ Ramadan a nyɛ ko gilindi neeri niriba ka yɛriya na ta sheku watan Ramadan ba watan kwana ba bakwai biyu takwas biyu ai kwanan wata ya kare niya nemiya Ramadan gole ka gom gole balama we ma Ramadan ma di nyɛla ya bakwai ribaayi ni anini dibaayi gole ma namma anini dibaayi ka pina ayobo point dibaayi ka pina anahi a zaŋ chaŋ ti pahi pina ayobo ka 30 bala gole ma bina gole to Ramadan de bo galisi anini dibaayi point dibaayi ai kwanan wata ya kare gole ma di dabsa ma namma storizo de kpalin narin ma ban ya yi maŋa ka ti zaŋ tabi vaalara
yinya ni yarki shablar ngoma man zan ya me valara so yi bazan ma valara bi haki fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirrul mustawda fiha an tusalli ala muhammadin wa ali muhammad رمضان